COVID-19 ننویه رودا و نوچه هولیر رودا 2 سال پیش درکتنا ویروسا کورونای وزارت برهوانی امریکای پنتاگون در راپورت که 103 روپلی ده درباره اگر بلاوگونا شبیه که اپیدمیکا وک COVID-19 و گفنوی بوسر امریکای ده هشیاری ده کشکا سپی او راپورتا پنتاگونی بحثا پرانی وان کشیان دکه کو نها امریکا و پرانی ولات جهانی بسداما بلاوگونا ویروسا کورونای جدسته وی د نالینن سروک امریکای دونالد ترامپ د چندین هلکفتان ده تکس کریه کو ته کسکی ندکاری پیش بینیا بلاوبونا ویروس که کورونای بکه لیبلی پنتاگون در راپورت که سال 2017 ده هشیاری دایا کشکا سپی و راگهاندیه بویره که بیولوژیک کارست بار دکاره گفه لخلق آجل گیا جینگه تندرستی آبوری و آسایش نشتمانی امریکای بکه. پنتاگونی هر وها جکوشکا سپی را گوتیه بویره که بیولوژیکا وسا پیوستی به برتکه که بلز و به باندور هیه داکو زرارین جانی و انجامین وین خراب بینه کم کرن. همان راپورت که کوپیه که وی کتیه دست کووارا نیشنا امریکی اماجه به وی یکی دکه که اگره بلاوبونا نخوشیا اندامین هناسادانی به تایبت نخوشیک وک جورک نویا انفلونزای جه همو اگرین دن بیتره و نیزکترین سناریویه. COVID-19 نخوشیک کو به خواهگوهرتنا یانجی پیشکتنا ویروسا کورونایی چه بویه یک جه اندامین که اف ویروسا دلاش مروفان دکه آرمانج اندامین هنسدانیه. در راپورت که ده چند جاران ناو ویروس کرونا درباسته به وک مینک ده بشک راپورت که ده هاتیه نخوشیه و گوهیز کرونای لجهانی تشتکی نرماله. وزارت برهوانی امریکایی به دور نابینه که باندورا آمورین دست نشان کرن و چاره سر کرن ویروسین بربلاف جبو وی ویروسا نو نبه و تکز دکه او یک دبه سدم که او ویروس به لزک زیده لهمو جهانی بلاو به. حکومت چینی ده 11 چلیه 2020 ده مرنا یکمین کسی توشبو به ویروس کرونا راگهاند و دمی تنی 41 کس لچینی به وی ویروس کتبون. ده دمکه ده که باجار ووهان لحرم هوبی وک ناوندا درکتن و بلاوبونا ویروسی تی ناس کرن. ده دمکه کمتر سی مهان ده حجمارا توشبوی نوی لسرانسری جهانی سینوری 1,200,000 کسان درباس کرد. ده بشک راپورت ده هاتیا گوتن بلاوبونا ویروسی ده جواکه که ده دکاره به آوائه که بلز و گوهره. کریزه که تندرستی که چندن ولاتان لخواه بگره و به میلیونان کس توشیوی ببن. او یک جبلی که کشه که مزن بو همو آلین جیانا جواکه چه دکه. تایبەتمەندیên serekeyên nexweşiyê dibe ku veguhestina wê ya bilez û dijwariya wê be egereke bihêz jî heye ku bandorê li parastina hêza tenduristiyê bike. Raporta Pentagonê di jêr navê plana bertek li hember şebeya înfluenzayê û nexweşiyên veguhêz hatiye amadekirin û rapor tenê bo bikaranîna fermî û tarîxa 6 çilêya 2017 li ser e. Meha borî Amerîkayê beşek ji stafa nûnertiyên xwe yên dîplomatîkên li Bexda û Hewlêrê vekişand û yek ji sedemên wê pêngavî jî vegerand bo gef û metirsiya belavbûna vîrusa koronayê. 2 sal berî derketina yekem haleta koronayê Wezareta Berhevanî ya Amerîkayê pêşbîniya wê yekê kiriye ku belavbûna vîruseke weke koronayê dikare bandorê li amadeyî û bandora hêzên Amerîkayê bike. Belavbûna COVID-19 ji qeyraneke tenduristî ve veguheriya qeyraneke cîhaniya pir alî û rehendî. Pentagon di xeta 462 raporta xwe de û li birgeya gefên stratejîkên niştimanî amaje bi wê yekê dike ku ev şebe dê bandoreke ciddî hebe li ser asayişa niştimaniya Amerîkayê. Belavbûna vîrusa koronayê welatên cîhanê tûşî keşayê kêmiya kelûpelên rêgirî, xweparastin û alîkariyên tuşbûyan kiriye. Piraniya welatên ku niha wek navendên belavbûna vîrusa koronayê tên hesibandin rastî pirsgirêka kêmiya amûrên henesedanê û kelûpelên xweparastinê yên wek maskeyan hatine. Hem xelkên asayî û hem jî stafên tenduristî yên nexweşxaneyên taybet
bi koronayê tûşî wê pirsgirêkê bûne. Hefteya borî du berpirsên asayişa niştimaniya Amerîkayê ji rojnameya New York Times'a Amerîkayê re ragihandine ku depoya stratejîk a niştimaniya Amerîkayê ji valabûnê nêzik bûye û kelûpelên xweparastina ji Covid-19 di wê depoyê de nêzik e ku nemînin. Ji 1.236.000 haletên piştrastkirî yên tuşbûnê bi koronayê û 67.237 haletên mirina bi sedema vê vîrusê ku heta êvara yekşemê li seranserê cîhanê hatine tomarkirin. Nêzîkî sedîda 25 tuşbûyîn û sedîda 11 mirinên bi vê vîrusê li Amerîkayê bûne. Bilindbûna bi leza hejmara tuşbûyên koronayê fişareke mezin kiriye ser sektora tendurustiya Amerîkayê û depoya niştimaniya wî welatiya kelûpelên pizîşkî. 2 sal berê Pentagonê pêşbîniya rewşeke weke niha kiriye û amaje bi wê yekê kiriye ku bi sedema kêmbûna kelûpelên pêwîst, pirsgirêk û kêbirkê bo bidestxistin û garantîkirina wan pêdivistiyan çêdibin, wek mînak ji bo amûrên henasedanê, mask, lepik, kerasteyên lojistîkî, pêdivistiyên pizîşkî û kadroyên tenduristiyê. Gelek spas ji bo ku ez guhdarî kirim.